Kaseng Hinautrap Integrated Territorial Organization Hito Ribhoi District, hapo kajing elam Presiden ke Hito Ribhoi District ba Shania Norum, ha kajing senran lang de kidukot, ha ka pratarik kalalengkot, kalalit ban ujor da kajing tho sya ka Office Deputy Commissioner Ribhoi ban dawa tokit bat pensange ya kajing keno krong pisa na ki kali kit siar ki bawan sya kani kajela. Ya kani kajing temu ban ya kendo ya Deputy Commissioner Ribhoi u Abhilash Baranwal namar kajing bam yo ban ya kendo ya Deputy Commissioner kila shu IT no ya kashithi ujor ban dawa shimkhia halor kate ka kam krong pisa na ki kali kit siar. Habakran shikilal pathai kubor u Presiden ke Hito Ribhoi District u ba Shania Nongrum u laong ba kaseng kalaju persyaru halor kani kajing wan poi kisiar nashabar kajela ba ka penyap eki khon samla ki baris yar hapo kajela bat nalor kata kaseng haba kalayo jing tip ba kadon kajing lum pisa jubor yaki kali kisiar balak poi hadu laipo hajar tengka kani kala penbitar ya kaseng bat kaseng kampan si ban ujorno ra kajing tho syaka Office u Deputy Commissioner Ribhoi. To hakane ka sini na kalyang jong ka Hito Ribhoi District hi hakane ka sini Patrick jong akjara pesan niliwa ban nila don nila ban kendu di sini rei sini bok ma di sini don hakane ka office na kataw ba di konkret bagi jingwan jong presiden la syai apo SCR dan rei na kalyang jungi layo perwan bu ya kene ka broadcast ka complain halor ka jinglum pisa bean jong ka All Meghalaya Poultry Supplier and Retailer Association. Pagapidai ba kikalikit siar bawan sport jela Meghalaya. Pagabana kumpenkan mau yang bisa sin nakaliang jong Hito Ribhoi District ni hakis nem meladap lawan banbu ikijing ujor raport jong office buron jong Deputy Commissioner Breu head jong District Administration poga district ke jongi. Pe wat akat tu nilaap nakaliang juga disiplin nom family ai kemsim kano ke action kasai sian pat nakaliang jungi ilwan mentak sini hangnya apa DC dari jing temu ban kendu yo DC yang dari DC umla bandon akan hangnya station apa jong office kana kaliang jungi siok wan bu petang ya ka komplain letter ke jongi apa office bron jungi par haknya ka letter ke jongi ke komplain letter jungi na tho ba ngidawa si sendan ba ya gitu ge bodon kiti ya kaban rong pisabe ai aneki illegal extortion ngila banong kibakum balapau di media kilap thai kobor hakapal ong hakapor lek kemen jit pisa ki high level na ki kalikit siar ki bom ko ibang kia kapen pau syai ba tang na kadaw tang lada ki siu pisa ke mod dari ki siar ki balayap siar ki bapang kiyo be ban rungsok sa kejela kejongi te hato kalong em ke basingan ya ke bam bandi nak kementa ki pai no chong kejela Meghalaya ni sinu tu ba Ribhoi District ke jingrung jong di siar om detang siar wat isniang ki masiru kumbangi menta bilong ki bom dayo ke jing Indonesia na kaliang jong ke di veterinary ke di doktor ke di expert ke balak ban certified ban pensisya bagi lei ki ba kot ki bakya bagi bebet ya ke ban bam hapo jong kejela te ko kam tam lah ke ni ki por manta kane ke jingle jong ne All Meghalaya Poultry Supplier and Retail Association kalawan rak ke jing khamtam iki khun samla jong gedong gathan khamtam gi pok gedong Ribhoi ke jongi kejela hi borok koi hak khamtam hakane ke pot banta ka ba hiran kayo kakat kan kata sibun ki samla kebanian lagi jong ki chat da ka ba lai po hajar kini ki association ki sim sikali kamot sakat nopat kidang yo nong seka eipat ke profit ke bagi kun samla jongi persang baniang halaki jongi ki kejat na kementa ke kamai ke kaji te kumta si sendan na kaliang jongi ngidawa na sorka lengba jong u disi bodon borom jongi baka district administration kariban pensangya si sendan itu ki breu ki ba
jumlian ya ban krong pisa bean hapo surok na ki kalikis yar bat lada kane ka kam sange ni khot ni wer ni pha ka kubor sa baro ki khun jong kabri nya trep udah ni kijing ki kri na ka mentak future jong kayok ka kot jong kejelah baro ka wei ba lada ka district administration bang sarkar kim sim ka senjam ya ban pendu pendam ni ki bri ba krong pisa bean hito kan har samadan na ka mentah banyelek persai ki bat ngin pen pendapat di gelat lada kani kam sesok ke jing kan lengba dau kolam ngin pen benar ko kubor jing yakhi nak bentapan penduk pendam ikti kam ngilak ong ki kam lum pisa bi an andi ki kam tu kam them jong kani association ka ba kam mela de ka all Meghalaya poultry supplier and retailer association hapo jong ka bri nyetep ni maham jure pi lada film sange kene kam kahito hi kalau long balak rek banyak semadan nak bentar kita bawa jong kita boleh sebut